Ikaze kuri Rwanda Driving TV. Aka ni ka kanya tuba tuje gukosora ikizamini cyakozwe muri Provisoire, nkwibutsa ko niba uri mushya kwica wakora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nagushishikariza kureba iyi video kugera ku musozo kugira igire ikikumarira. Twihuta n'ikibazo cya mbere rero cyagira kiti: wakora iki ubonye iki cyapa? Ese nk'umuyobozi wakora iki? A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ese aha urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Uzakibona cyane amasangano y'umuhanda kiba gihari, bisobanuye yuko kikubwira kubanza guhagarara nubwo nta binyabiziga waba uri kubona bigenda mu muhanda. Ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni B. N'ikibazo cya kabiri kiragira kiti: buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese ni hehe iryo tara rigomba gushyirwa? A. Hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga. B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. C. Inyuma ahegereye inguni y'iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni B. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Dukomeza n'ikibazo cya gatatu kiragira kiti: imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. A. Irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B. Irangi ry'umweru ngarurarumuri. C. Irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Twihuta ku kibazo cya kane kiragira kiti: utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhondo. Utugarurarumuri turi ku mbavu z'ikinyabiziga tugomba gusa n'ibara ry'umuhondo. Twihuta n'ikibazo cya gatanu kiragira kiti: iki cyapa gisobanura iki? Se nk'umuyobozi ubonye ikinyabiziga ubonye iki cyapa imbere cyaba gisobanuye iki? Icyapa ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Uri kubona ko gifite ikirango gishushanyijemo inka. A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Ese aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni iki? Ese ni A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni D. Icyapa kivuga ko ari akayira k'amatungo. Dukomeza n'ikibazo cya gatandatu kiragira kiti: igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ese nk'umuyobozi ugomba gukora iki? A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambarana mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore.
C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndasubiramo. Igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba gukora iki nk'umuyobozi? A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Nutwara abantu mu kinyabiziga cyawe bakibagira kwambara umukandara, uba ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Igisubizo cy'ukuri rero ni D. Twihuta n'ikibazo cya karindwi kiragira kiti: mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ukurikiye watangiye kukunyuraho, urebye wenda mu turebanyuma twawe we ubonye ko hari umuntu watangiye kukunyuraho, ese wakora iki? A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese aha igisubizo cy'ukuri wowe urabona ari iki? Ese ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, cyangwa ni B. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C. Ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ahangaha rero mu gihe wabonye ko batangiye kukunyuraho, nawe nta wundi muyobozi w'ikinyabiziga ugomba kunyuraho. Igisubizo cy'ukuri rero ni A. Dukomeza n'ikibazo cya munani kiragira kiti: kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Ese ni ryari kunyuranaho bibujijwe? A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Isanga urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Aha igisubizo cy'ukuri nta kindi andika ku gapapuro ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Dukomeza n'ikibazo cya 9 kiragira kiti: ni iyihe myifatire myiza wagira ugezaho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Ese nk'umuyobozi ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa wakora iki? A. Itonde witegereze, nibiba ngombwa uburire abana unitegura kuba wahagarara. B. Ihute urenge aho abo bana bari. C. Komeza ugume ku muvuduko munini. D. Komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Ndasubiramo. Ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? A. Itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. B. Ihute urenge aho abo bana bari. C. Komeza ugume ku muvuduko munini. D. Komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni A. Itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Dukomeza n'ikibazo cya 10 kiragira kiti: muri ibi binyabiziga bine ni iki kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo, kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda mutoya? Ese muri ibi binyabiziga bine turi kureba ku iyi foto yacu, ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo? Nk'uko mubibona rero ku iyi foto yacu dufite ibinyabiziga bigera muri bine. Icya mbere cyatangiye gukata cyerekeza iburyo, byose ubundi bigiye kwerekeza mu buryo. Icya mbere kiri gukata neza kijya iburyo. Icya kabiri uri kubona ko cyagiye gukata kigera mu kindi gisate cy'umuhanda. N'icya gatatu cyafashe mu kindi gisate cy'umuhanda, yaba n'iki cya kane.
Ese aha ngaha urabona ikiri mu buryo bwiza bwo gukatira ikoni ari ikihe? Ese ni A, ikinyabiziga cya mbere, cyangwa ni icya kabiri, gatatu, kane? Nk'uko rero ubibona rero, ikinyabiziga cya mbere nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukatira ikoni, kuko umushoferi wacyo uri kubona ko ntago yageze mu kindi gisate cy'umuhanda, yubahirije igisate cye, agiye gukata neza. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero nta kindi, ni A, ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Twihuta n'ikibazo cya 11 cyabazaga ku cyapa. Iki cyapa se gisobanura iki muri ibi bikurikira? Kubona ko gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso umweru, ikirango umukara n'umutuku. A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese aha ngaha igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi rero, ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Twihuta n'ikibazo cya 12 kiragira kiti, ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ese ni iyihe mpamvu ituma tugabanya umuvuduko mu gihe cy'ibihu? A, igihe feri idakora. B, igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C, igihe moteri imara ngo izime. D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni iki? Ese ni A, igihe feri idakora. B, igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C, igihe moteri imara ngo izime. D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni D, ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Dukomeza ku kibazo cya 13 kiravuga ngo, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ese uri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukagera ahantu hari akazamuko gashinze cyane, wakora iki? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B, gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C, kugumana umuvuduko w'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D, guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi rero, ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Dukomeza n'ikibazo cya 14 kiragira kiti, mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo cy'ibumoso? A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni A, yego buri gihe. Twihuta n'ikibazo cya 15 cyagiraga giti, iki cyapa gisobanuye iki? Kubona ko ari icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. A, utubuye dutaruka mu muhanda. B, umuhanda urimo amazi. C, umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Aha ngaha rero ni icyapa gisobanuye utubuye dutaruka mu muhanda. Igisubizo cy'ukuri rero andika ku gapapuro ni A. Ikibazo cya 16 kiravuga ngo, uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Ese uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze
wagitera muri metero zingana iki cyangwa mu ntera ingana iki? A. Metero 10. B. Metero 25. C. Metero 45. D. Metero 100. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni metero 25. Dukomeza n'ikibazo cya 17 kiravuga ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese ni iyihe mpamvu hari kiriya cyapa? A. Biragoye kubona neza umuhanda munini. B. Umuvuduko munini wavanyweho. C. Ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese ni A. Biragoye kubona neza umuhanda munini. B. Umuvuduko munini wavanyweho. C. Ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Iyo ugeze hariya ugiye kwinjira mu muhanda ntabwo uhita winjira mu muhanda ako kanya, urabanza ugahagarara niyo nta kinyabiziga wabonabona. Igisubizo cy'ukuri rero ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Dukomeza n'ikibazo cya 18 kiravuga ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngororamubiri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babona ku buryo bukurikira. A. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B. Iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. C ni A. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B. Iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bagomba kuba babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera cyangwa iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Igisubizo cy'ukuri rero ni C. Andika ku gapapuro A na B ni ibisubizo by'ukuri. Dukomeza n'ikibazo cya 19 kiravuga ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ese icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara yahe? A. Umukara. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni iki? Ese ni A. Umukara. B. Umweru. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara asa ubururu. Nicyo gisubizo aba ari icy'ukuri. Dukomeza n'ikibazo cya nyuma kiragira kiti birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikurura nabyo iyo ibinyabiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ibyo byose ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga? A. Ku binyabiziga by'ingabo. B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. C. Ibinyabiziga bya polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese aha ngaha igisubizo cy'ukuri urabona ari iki? Ese ni A. Ku binyabiziga by'ingabo. B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 uvuye aho biba. C. Ibinyabiziga bya polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga ibirometero 25 avuye aho biba. Igisubizo cy'ukuri andika ku gapapuro ni B.